Akiaria na andiki a mohoro ari mihang'o-ini ya guthurima wiyandikithania wa Huduma Namba mwena wa Gatukuyu na Matara kaunti ya Kiambu, murugamiriri wa mihang'o ya thirikari gatagati ga bururi Wilson Nyagwanda augite thirikari ndikwongerera thiku cia wiyandikithia kuria oreti ya Kenya meyumirie na njira nene. Hatuongei maneno ya kuongeza kwa sababu tukianza kuongeza, ndugu yangu, unajua hiyo ni maneno ya kuongea maneno ya resources. Hao vijana tumeachiri ni wale wanalipo resources, so hakuna budget ingine. Nyagwanda ni ongereire kuga ati icigo nyingi guku bururi-ini ire ikoragwo na wingi wa andu matiyumiritie na njira njega, agikiaritana kuri macifo wa matura kuiguithia andu bata wa kwiyandikithia. Kila mtu atoke, hii mtu tuko na capacity ya kuregister kila mtu ikifika hiyo 45 days. Mwena-ini wake County Commissioner wa Kiambu Wilson Wanyanga ni ugite kaunti ya Kiambu andu mirioni 1.3 noyo meyandikithitie kuria moretie meyumirie niguo gwithema gukiyandikithia muthenya wa mwisho. Hicho ni ya Central, tunahitaji kuregister watu zaidi ya milioni 7. Saa hii tumeregister zaidi ya milioni 2 na kitu, around 2.3 milioni. So hii masiku tumebakisha ndio tunataka kusukuma kuhakikisha kwamba mahali kulikuwa na tashwishi kidogo tusugume tuhakikishe kwamba hiyo target tumeweka tumeachieve. Mubango uyu wa kwiyandikithia utanyitwo gugatirihwo tariki 17 mweri uyu turi. Handũ-inĩ ha Kameme TV ni njitagwo Wanjiru wa Boro.